Iza 7 gora, dolina i mora živeo je mali rudar. On je bio specijalista za kopanje bunara. Zato su ga ljudi zvali gospodin Bunardžija. Živeo je u Indoneziji, na ekvatoru, na 110 stepeni istočne geografske dužine. Bunardžija je negde čuo da se na tačno suprotnoj strani planete nalazi Amazon i da tamo žive prelepe Amazonke. On je silno želeo da upozna pravu Amazonku. U školi je učio da je obim zemlje oko 40.000 kilometara. Da bi stigao do Amazona, morao je da pređe čak 20.000 kilometara. Gospodin Bunardžija nije imao ni avion, ni brod, ni automobil, a ni konja. Ništa. A nikako nije voleo dugo da pešači. Ali je voleo da kopa. Također je učio da je prečnik zemlje 12.756 km i to mu se učinilo znatno bliže. Bio je po prirodi uporan, hrabar, snažan, a najbitnije specijalista za kopanje. Zato je odlučio da prokopa prečicu. Bunar dubok koliko i prečnik zemlje. Kopao je žustro, direktno ispod svojih nogu. Samo na tren je zastao, posljednji put pogledao iznad sebe i odlučno nastavio da kopa ispod sebe. Usput je nailazio na srebro, zlato, čak i dijamante, ali on za to nije mario. Želeo je samo jedno, da što pre stigne u Amazon. Kad je konačno stigao, čekalo ga je iznenađenje. Nešto nije bilo u redu, sve je bilo naopačke, i nebo, i zemlja, čak i njegova Amazonka. Sa tačke gledišta Amazonke, gospodin Bunardžija je bio naopačke. Unatoč tome, bila je to ljubav na prvi pogled. Uskoro su se venčali i živjeli srećno do kraja života, naopačke jedno drugom. I nikada više nisu razmišljali o uzroku njihovog naopakog problema. Ali vi biste mogli. Mislite o tome.